işinizde uğuşlar tilep kalasım kile. Bugün il küleminde bilim beyremi özümüzün mekteplerimiz işliklerin hoşlarımızın beyrem kılını. Fırsattan faydalanıp görüp durasız mektep küleminde zor remontlar gördüler. Bağlarına bizden kesin kile remontlarımızı saplap tutup, otoritet tutup. Fırsattan faydalanıp rayon başlığı Reis Noğaliyeviç'e Stroy Remont Servis uyuşmasına, işçilerine bir zor rahmetimiz bildiresim kile. Başlangıç birinci klas okuşlarına indi. Okullarında okumuşlar, defter gündeliklerinde her vakit uğay bilgiler gene yoldaş bulsun. Beyrem bilen arasında da. Todar dilim benim, tuğan dilim, bəxtim ol özünüme şadlığım. Şul dil bilen uyalayım, şul dil bilen cıralıyım, duyam onun her şaf saflığım. Doğan yurtum, mektebime ilter sokmak, gül şulay nurlu bulsun. Mektepkeyim qarşala, var bizni irkelep, kuşağına kıssa kebek kilgen işin irterek. Балам deyip tuğan telde endeşemin atkem. Eniyem deyip enkeyeme min tuğan teldeydim. Dünyada en maturin o benim tuğan ilim. Dünyada en matur tel o benim tuğan telim. Dünyada en maturin o benim tuğan ilim. Dünyada en matur tel o benim tuğan telim. Giyindik de şavşuk yedik şiyindik, yana sunkını alıp kitap defterlerini saldık. Bik köngülleşleşip, şalaşıp da güleşip. En birinci mertebe yıldık biz mektepte. Olda mektep uykuda şaşıp, aşığabız, barışabız. Kireşin kireşikке mektep işigini aşabız. Harfler öğrenirbiz, sözler tüzüp oynarbız. Sağınıp kütken mektepten biz bir kaşan da duymabız. Yazarga da öğrenirbiz, kalem tutup kuvarga. Harflerini dizerbiz biz tegiz matur yuvarga. Hatta şava kelir ele bizning şat ağızlardan, örnek alırbiz her ahız zor abu yapalardan. Gelilmayır bizge kıyaş, baştıgıp terazeden, gider biz biliminin tanıştı ulizlerden. Mektep sukmağına bastım bugün, leşekte kimler adadı, derstimle inşaatlıkla berem, ola berem, bilim berem. Hayala şunday konatlı, hayala şunday matur, gelecekte barımızda bulabız kıyı batır. Çünkü bizning elegejilikka ümitlarimiz kutilgan, maqsadlar elegejilikka qo'yildi. Misol uchun mana olib qarasak, Qizilcha ovulin o'sha yo'l bo'lmagan ovulda bu yil mana to'rtta yo'llar bo'ldirilib, mechitda bo'ldirilib, kilitda bo'ldirilib, bugungi kunda haligi ovulda, Yo'lcha ovulida sularga deyinda o'rnak qolmadi. Mana biz shu ovulda shunday umidlarni bog'laymiz, o'rganib turamiz. Alloh kunlarda bizning yoshlarimiz mana shu maktab Sonra otlap çıkan yaşlarımız evde koyduk bir şu avluda tağın kim kulaş olup şu avlu tağında uysır degen ümette kalıp şu mektebini biz bugün de remontladık. Evet deyinle bu bizim özümüzün kişi bizden kelmeyi bilip durasız bizden respublika yetakçilerine Medine ülkesine bulan karışın respublikada bu kına programlaştık ve şu programlarını sol mekteplerini tüzüklendirip remontladık. Şu programlar bizimle kısalarını şu mektep bulunduğunda telefonlanıp sizge indi
килсек, біздің жылдан жыл өзіміздің районға көптеген жиһаздар қайтарылады. Мұның енді көпмелер шушы қарашының болған көптеген Амин район жетекшілігінің болған иктибарының көпмелер жеңішелері бар. Біздің енді нәтижелер бар. Мәғарифтесінде біздің дәулет көрсеткіштері килсек, біздің Тугыз фәннән республика көрсеткіштеріне қарағанда көбірек мұқаша балалар фән олимпиадаларына келгенде шулай біздің резерваттарына görə бұл нәубетте тырышлық оқушыларның өздерінің шабелдің көзінде районда өзіне қызығып кетірмесі деген сізді жанашта қылабыз. Енді нешек міне қарашығыз шошы дәрістіктерін өзлештірге сіздің болды, шол қарашта бет боламыз. Бүгін бірінші тапқыр міне біздің білім еліне бірінші орынға рәсекаран біздің мәлім оқушыларымыз шынын авторитетін алдыралар. Аларға тілегенде тырышырға, дәрістіктерін өзлештірге барысы да жеңіл емес, әлбәтте бүтін ауылдары. Ләкин түн ауылдары деген сізге шошы мәктер курсаларын көбейткен алып білімдер топлап, білімдерге барып, былай отырғана мәктер мақтаныласы деген сізге шаңызша бағалады. Барысында дегенім білен, барысында да оңышыласыз. Тырышып оқығыз, шулай спорт белән шөгыльләнегез. Уңышларыгыз зур булсын һәм сезне котлап китәргә рөхсәт итегез. Монда сез тугызга әйткән вакытларда инде балалар 100, аннан күбрәк булып, бу мәктәп инде урта мәктәпкә киләсен ди. Ягъни, матур иттереп, инде сезгә укырга, ләкин моның өчен сезгә тырышып укырга кирәк. Сез тырышып укмасагыз булмый. Ягъни, иң бәйсез сезгә. Ул беренчесе әлбәттә шушы мәктәптә зур ремонт эшләре башкарылды. Икенчесе инде узган уку ел белән чагыштырганда балалар саны артты безнең. Әзме күпме, Аллага шөкер. Üçüncüsü ул әлбәттә укытучылар коллективына яңа укытучыларыбыз килде, яшь белгечләребез. Алга таба инде әлбәттә шатлыклы вакыйга ул безнең исән-имин шушында җыелу, җәйге чорны исән сау тәмамлап, ял итеп дигәндәй матур гына шушы бәйрәм чарасына җыелу, шулай зур вакыйга. Әлбәттә әлеге шатлыклы вакыйгаларга уку елы дәвамында өстәлеп торсын иде уку-укыту эшчәнлегендә зур уңышлар, спорт юнәлешендә, иҗат юнәлешендә уңышларыгыз күп булсын. Аларның кадерен белеп, матур итеп эшләргә һәм яшәргә насыйп булсын. Барыгызны бәйрәм белән. Инде мин рәхмәт сүзләр җиткерәсе килә шушы ремонт эшләрен башкарган өчен, рөхсәт биргән өчен үзебезнең район җитәкчелегенә, Рәис Нургалиевичка, Марат Рашатовичка. Әлбәттә бик зур күләмле эш, әле башкарасы эшләрендә әзме күпме бар. Шулай ук инде рәхмәт сүзләр җиткән шушы оешмага, ремонт-строй сервиска, аның егетләргә матур итеп тырыштылар, эшлиләр. Һәм инде шулай ук рәхмәт сүз җиткерәсе килә үзебезнең Шытсуал хуҗалыгы җәмгыяте җитәкчесе Флар Гилмучка, ул һәрвакыт мәктәпне, мәктәп коллективын һәрвакыт поддержать итә, ярдәм итә, булыша. Һәм инде рәхмәт укытучыларга, алар ял күрмичә матур итеп эшлиләр, хезмәт итәләр. Шушы уңышлар яңадан күп булсын, тырышып, матур итеп, үрнәк булып, эшләргә насыйп булсын, барыгызны бәйрәм белән. Чөнки котлыйм, укучыларга эшләрендә зур уңышлар, ныклы сәламәтлек, укучыларга шулай ук укуларында зур уңышлар, бәхетле булыгыз, сау сәламәт булыгыз, кайгы-хәсрәттән күрмәгез. Беренче класс укучыларына шулай ук укуларында зур уңышлар, сау сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Укучыларның сүзләрен тыңлап, әйбәт кенә укырга насыйп булсын. Еллар өчен котлыйм һәм барыгызга да уңышлар телим. Монда яңадан яшь шулай мәктәп директоры безнең барыгызга да уңышлар белән рәхмәт телим. Мәктәптә ремонтның кадерен белергә, әтиәннәрен тыңларга, укытучыларын тыңларга, сау сәламәт булып, матур итеп укырга. Yazlı kıyaş nurun çekken kebek, yaktırtasın barır yılımı. Baklık istep Allah ko'ngiline, ülleşesin yürek жыласын. Укытучым bilim berip, her şağılga eydiysin. Ko'ngillarni ko'ngillarga jipler bilen deyliysen. Укытучым bilim berip, her şağılga eydiysin. Ko'ngillarni
çiftler belən